Sekuvele izinsolo ezishaqisayo ngo-IEC ezivela ku-Anonymous osebenza ngaphakathi kwa-IEC zizwele. Sanibonani ma-MK amahle, sekungene umbiko ophuthumayo othi u-IEC uzama ukusirobha and sibikelwa umuntu osebenza kwa-IEC ngaphakathi. Lo muntu osibikelayo ube u-Anonymous but siyazi ukuthi akaqambi wona amanga. Lalelani, u-IEC ngicela ukuthi wonke sonke ngobuningi bethu subonise i-dissatisfaction yethu ngale nonsense oyenzayo. U-IEC ufuna ukubona leli zwe libheke phezulu. Lo mama lo okuthiwa uLove Banibani, lo mama lo wariga ama-elections ase-DRC, uyaziwa, uqashelwe kona ukuthi umpetha ekuntshontsheni. So njengamanje, njengoba siyi-community yala kwa-TikTok, sonke asithe ku-IEC sisho ukuthi siyambona ukuthi wenzani, and if u-IEC lento azama ukuyenza eke wayenza yaphumelela, anginawo amaningi.